Kulun tutar otut bir hıl keniger tohan asыллааққа намулугар намгар думга төрөбүтүм. Так, место рождения иккис хомустах намулуга. Осахым барыта второйга аспыта. Школа унеме второйга битербитим кыл комисс медалинен китинче 15 сыллааққа. Школам кенне буллагана Новосибирская коротко Сибирский государственный университет водного транспорта верно кирбитим. Факультет судовождения штурманской. Верхпин буллагана китинче сүрбе аллааққа дилахтык битербитим. Верагым кенне китинче бебир китинче сүрбе аллаақтан бебир гедалы декабрь гедалы армияга хуспалан келбитим. Онна бу китинче беккел хагалыныттан 97-тан үлебер үлелен халабытым. Так бу үлем туһунан кепсиятакка үйрәхбер үйрәнә җаны китенче гонасыллакка практика ахыр Канада болбута. Онна практика ахыр сиркәдә Канада болбута. Производственная практика. Практика вот планы үйрәхбет устата бир хыл мора җыктакбыт. Барыта колбан 5 жыл устата үйрәхбет устата. Аны китенче гонасыллакка жөдүп үйрәнәремихин деканатым месте булан бир бүттере 5 месте болбуттары да бийрәк битер бу эледир компания бар. Компания вот Атомфлот ден. Ол компанияга 5 месте болбуттарын деканатым эриен барагынды жана иптара. Она сыллакка сөйләшпитим, онда бастыкын бу конторага келен нүлеләбитим бастыка практика уна аспыдым. Онны күрдүк 2019 сыллакка 2 практика бар келбитим уже сылаңаргар мурага жубутум. Онна уже практикам кенне калем баран дипломнайбын урян хагалабытым 2019 бел верак жылыгар. Онны күрдүк үйрәхпин битерәпин кетте ал армияттан калапин кетте сразу үле калбыттара. Кетем лолулар эте местен ауттара. Он на январь-тан был должность пар третий помощник капитана, ян должность пар стажировка аспытым. Сала аутом стажировка он 2 неделенен саппытым. Он на должность кирбитим. Февраль эйга. Он не игр. Он танхалан третий помощник капитана должность грюлевин. Бастан атомный ледокол Таймыр денгөлелен хагалаутым. Енисейская заливка леләбит. Ол үлелигер тахпына онно же питтере Санкт-Петербург коракка тутулла турар Урал хаңаридокол прием катыр барыгын ден. Онна сас опускавы питтере на сайын битүте. Уже август айга Санкт-Петербурга кален Балтийский заводка ледокол принимает декальбить. Белегин уже принимает дамбаран Мурманскайга баран элебит. Үлем туһунан кепсиятакка буллагана вахтага турабыт. Ходовой вахтага. Вахта вот 4 час турабыт. Онна агыс час сынялаң. Тол агыс час сынялаң ден тугадай хасырдаңы вахта каниттен халур агыстан 12-ге төлөләм баран эбет кенне 1-4 час под вахта ем бар. Ол кенне уже кимде еген типат 4-тен кехагыс кылды. Ол кенне кехагыстан эметин 12 кылды вахта. Онна же түннери хынянаган. Оны күрдүк вахталакпыт. Бирген мен вахтамагыстан 12 кылды. Берекет тидах битне берекке вахта утулар ер. Онна 12 час вахта отырабыт.
Hasardağıstan ki haskadlı olur. Ondan sutka hanyana bit. Bit час. Ол kendinden eski vaktin ki hagastan hasardağıs kadlı. Onu kurduk öyleyit. Билигин Москва береметнен олар харап болбут. Дудак олбут Москва береметнен. Бараларгар удобный болунгунна ханна дагырыттар бут. Хим бир бебит, биремебит. Судовой береме жан аттар. Он судовой беремебит Москва береметнен. Тон контора вот Мурманскайга бар. Мурманск буллагына Москва береметнен олар. Олейтин бихи хадаганы кен конторага бар. Руководство даганы удобный болунгуна Москва береметнен олар дедек олбут.